Кандайсыңар? Бүгүн бул берилген текстти окуйбуз, окуп которобуз. Баштайбыз, Let's begin. One of my favorite vacation places is Mexico. I really like the weather there because it never gets cold. The people are very nice too. They never laugh at my bad Spanish. The food is really good. Mexico City is a very interesting place to visit. It has some great museums and lots of fascinating old buildings. The hotels are too expensive to stay, but there are more affordable options. For example, you can stay at one of the beach resorts like Acapulco. If you are planning to visit Mexico, you should definitely see the Mayan temples near Merida. Эми которобуз. One of my favorite vacation places is Mexico. Менин эң сүйүктүү, мага жаккан эң сүйүктүү каникул өткөрө турган жерлердин бири Mexico дейт. Mexico деген мамлекет. I really like the weather there because it never gets cold. Мага ал жактын аба ырайысы абдан жагат. Себеби ал жерде эч качан суук болбойт. Адамдары дагы абдан жакшы. Алар эч качан менин начар испан тилин сүйлөгөндө начар испан тилине күлүшпөйт дейт. The food, тамагы эң жакшы болот, is. Тамагы дагы эң жакшы экен. Мексико шаары абдан кызыктуу жер. To visit деген барганы, көргөнү кызыктуу жер. It has some, ал жерде бир нече, сонун эң жакшы, эң сонун музейлер жана көп, lots of деген көп. Көп укмуштуу, кызыктуу, укмуштуу, таң калыштуу, fascinating. Эски курулуштар бар дейт, зданиялар. The hotels, гостиницалар дагы гостиницалары өтө кымбат калган, турганы өтө кымбат, бирок арзаныраак варианттары дагы бар дейт. There are деген бар, арзаныраак, affordable. For example, мисал үчүн, you can stay at one of the beach resorts like Acapulco. Мисал үчүн, Акапулкого окшош пляждагы резорттордо турсаңар болот дейт. If you are planning to visit Mexico, you should definitely see the Mayan temples near Merida. Эгерде эмеге Мексикого бара турган пландарыңар болсо, силер сөзсүз, definitely
Сөзсіз Mayan храмдарын көрішіңер керек дейді. Should. Көрішіңер керек. Мериданың жанында дейді. Рахмат.